बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदे रमज़ान माह की एका कणिका काळाला hiterikam for kodden jemasare ade mi massaruga we have gina Allah maga sudaka kurveto maseke kurenche adi mi massaraki nikmatinna faqirunna sudaka kurma algon minna libifawa wara rangalu fursati Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu vidalwani mistakun getereng emme ديلت بيفرقي كيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي إكليك فان के ديلت فروكان رمضان ماهو इतुर वेगिंते أدي كيد رسول الله صلى الله عليه وسلم के ديلت فروكان صفة قرب बनी वायरोली फदा एक माने की كيد رسول الله صلى الله عليه وسلم के ديلت فروكان एहनी हम मस्मह वरे रमज़ान माहू इतक बुने kan इतुर वेगिंदाकम एहम भी मा अरगन मेंबेस maseke kurenje hene mi massaruga Allahu moga sadaga kurveto arun men nalifawa kuda echves Allahu moga heda kurveto maseke kurenje kid rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis prokurba fave mihaka rod viluma ecche diif kama baninama mihek rod vilwaf kama baninama rodeya hunna mihage sawabun evves dharmay uni nuwe रोद वीलुमा इच्छदे मीहावेस अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए दरमया सवाब दिवाकम दनबेकुन विदालवणी मी सवाब लिवेने रोद वीलुमट्टका कदुरे कदुरोशे के मिंबर मीहका दिंकम गावेस एहवीमा अळगणमें मी मस्सरुगा मी दरमया सवाब लिबगत पट्टका गदाला मसेके कुरंजे दुआ के अल्लाह सुब्हानहु व तआला अळगणमें हे तौफीक देगुं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।